bagian dari apa ada juga setiap perbentaan yang berbentaan di distrik baca juga belum berbentaan di kampung dan baca juga di kampung kampung menerasi kampung kampung itu sebuah ada amusan itu juga mengerti di dalam juga bumi dan dalam nado kelaskan mereka awam dan ada bahadu sebagai makhluk mereka ada amusan dia semua hari di bawah di bawah apa dalam dia semua hari di bawah bagi lakukan satu bagi sesuatu satu rakyat bersesuatu batu juru nak pendang para masyarakat ada satu jomlai di pasar di negara bataro katlo yo pada berkata ada di sini jom lagi yang sesuatu di Indonesia kapal kerajaan ini sama yang ada di Indonesia ini jadi yang lain ada di sekitar perumahan bat kecing penpenai ya kecing kerau kecing play jongi hak kapalan hamne hasoy madan kerja lembah arpusan ligisnan hadu mata ngepli yang membuat sajing kenal jom kapalan hak kecing kecing play kupa play pun play simboko to adu play nishami ulung lay ubat puraya kapalang hakipor baro nadanta kapurong Yesu amen. Ba hari ini Jumat ona akan benar yang terborong itu penting pada mulai Yesu ini apa benar ya kan pertama jauh dari nama Tuhan sendiri dalam kapalan kajong lesoyon madan ketek kajong lepa leipun orang kaya Tuhan sendiri amen. Kapti sacitin ma kaburam baro kalon yau Yesus Kristus bautran tetung yo ban yarung nok support Season 4 ni penpau ye kecing pediang semoga pat kecing ai kublai ye pi faro di balayo panyawan hakeni kesni naga benta kecing dap arpusan telisnam hakecing ya nanti jangka balang ke jauh belai soyong matan pediang semoga ye pi ki para baget di pediang semoga ye pi ki baitis ki para baget nagi wei pak ki kinun balang pada dalam hakeni kopor Ibdia Slokaru nak benta jompi ki kun samla ke baju yo panai ki kuaya batum juru ya ki param ye prelam ke kam ke jomplay nadu naga circle rangsken batum juru naga district soyong klam bejar kerten ngapen pau ye ke jimdian soha bagi jing ai kumlay ye piwe paro hakeni kopor hakani ke telepan ke pemerintah yang penpau kejing pedian soka kejing ai play yeki pastor ke bayi ke bayi bandar dekat dalam ni hakani kopon batum juru nak ke benta di Dr. Siapa Sokmi di balayo pan dan dekat dalam hakani kopon nalor balayo ya lah jimle berang ni kene sidap kasem problem report soyong na batang man ya ai jing sokna burong
yo ya kasi penhen lama ku jikawe jong jinjok lama berbuat kalian na kita jinjok nakat ma dan ya berukam mula kita kat go berhen keberon berbuat dari kita yang rak khobor ba pikir melu ka sia pa ba dio chikun khol ka na hang to se na po ji tho de jong ble ba ko bu bot sa ma thiên ki lo ban sa kan ma loi ye lai kham kong sam tam de ni ma le ko yok ki baro kong po he sen baro ka ki ba yo al pule ka ke ye sa belum lah itu lemas pun lo malah tak apa sampai sana masa memang we berbalan dengan yo begitu tapi kan bisa kan itu nak kali kalau tamu begini baru jilid di bulan ini dapat bom yang kuat sah jilid mau somnya Iswa bantuan ini kuat bantui ini kuat bantui ya ki prabek John Bramble hang ni hasil semaya mana baru bagi yang tak kena nama kena apa masa itu ya mo kesebab peta sebab kan sedikit peta kan peta baru peta dulu yang sedikit peta baru kali ni sebab peta lagi buat konsep tak melong dia boleh thôi mình máu mà đã học quen những sai của tôi hỏi bằng cách pháp giải về nó cái mình đang những con em hàng này hả bạn sẽ làm hàng cái gì mình của rất nên mình sao tại vì con số đó thà bạc bởi mà play cái này cái IT cái này hay là ta nghĩ sắp thì nghĩ thắp nhân thắp từng ngày để các bạn con số đó bởi vì hay rồi hai nó có đa có vũ đông gia đi đông kumi những con em cái làng nước mình cầm cái điều xem gì và na được có làm người sang hàng đi và cái đó là cho hàng này thì hai nó có làm cái gì cái sản phẩm hàng cái tên cái trong tên pa lấy cô bảo lấy không xem một cô và cái này thì nó có cái ai học đi thì cái con để cái bảo phân cái ta gồm có một lông lấy cái sang hàng Mungkin kita dari yang kuat, buat hari ini bisa kuliah, pakai bisa buat sudah buat sudah, kita nak kita nak saya semua. Buat itu, belajar kuliah ini, Islam, Ya Roh Ya Roh Ayah Roh Amen. Iku
Ban pule syakang
Siao momo rambak balang, lale siao stepri jong kabalang hakoren, or mensua hakabalang ke jong play ni tho, ha u rambak balang kabalang play, so yang nang madan, ni tho punta. Namar unjuk hamdan stepri hakitul tho. Bananta kabalang kaladon lau zaman. Secretary ka committee la tho ha u secretary jong ka balang ublay soyong nong madan Henry Paul pakawai ka city ko tho hagi report but hagi nong shabai hagi ka city Paul tho kumne Syah kabalang play kabah korin hagita balpen kentang hau praise Jesu ya kira khot kira khot lambat kira khot kerpat ya kerten di rumah kalong kai kabasneu tiang habau tho utho ha kira khot but how about ho yang city? Kini ko. Kini kita kibalang ngejau try Jesu. Kibalang pediang yo hakacingin joki. Kibalang kongo. Yagatin ka jong blay. Tehatan ka city. Ukol habau la keren siapang ka jinglong jong kiparabne jakorin ladatai hagine kisngi gimana nimsnya nut banthoy ki bakine kirkot namar bahang Leopold udang sipon kiai kijin kentho ya kabalang hakorin habati wan banyabam ya kajing kawai prai kiabam lembu haban kadang tlandon ka disiplin kim snap ho ya gane kam kabakna bat habati akren siapang kacingnya katon kacingnya praktin habdan joki lalapin pule nagane kalanong kabalingkong kakot kabasipau terter kinsyam hantu kiparangit kiton habdan kacingnya praktin barpol wong Bakidan long kicin ya praktin habden jopi badhane kidon tangki kelrum kenram kicin letma kicin snowla jing snow start kicin nyobain ya tibatlot dia tiba suai batung tak ter. Kamur kata balang kadon hudeng katma. Bon kelikisnan kiparang ge kilaya jengba. Ya kicunge kipar. Namar habam yasno tu cingmut. Kito kibiya turai ka kam ka jonglai. Kabu cingek kita. Halway na tu kata ka jubilee, ka golden jubilee. Ngam senior sneusu ya kita kiai. Kalaman kajiban tumai ya kita download jongki parame kam
tam tami ki ramba pe kita tam jom le ki barang ne ki la yo ya ka jingsok kabalang ka long klan bat ka balang ka yo ya ka buram na gito ki ba yoi ya ka ta ka balang haba kalong kum ta kalong ka snow pada kata ka jingra ki jubilee Henry lada ka jingra ki jubilee kawanra perban ya ki jinga per jimot hadin jo lada ka jubilee lada ngeni o snow ya ki kumbita kalong la se ka jimpan snow dio yani ki nong sharai jo katam ka jublai je ublai unyoban berku ya ki para bepa kita kerasan pakai cingat pakai cinglong pakai jam sim ban hikai ya ki pedang long ke jimut cimberka ban hikai ya ki kena ya ki sama hakane ka lanti kabau prai jisu la hikai bagi dia prai jisu hamawan dengan ka percaya Joris khatai life also ya ka hukum ka batmai ai ba phenya e para laki siapa ka jikut ka bible ka renatu kipor ka mendai ulong kuma kikho Israel ka bible lehat ka kitab Leviticus dalam kembule Leviticus tentang hardway terhad bersau hard kendai bat terhad kabar den ke jomlai kau tolong pergi ke coach nabau play ulang bat harga sini ke benengkong Petros kalenong ke benengkong kerkhot kebakhasan bat kebakhanre Petros wong kumpa ublai ulang bakhoy tolong pergi ke bakhoy haka chinglong chingim person snem mensua ngaladap chong hasilong ngalalong nang pre yes ngalalong Tendrai dan koi tan cisi, banyak keren yang kita berada, ngambil tip sibun pada hari ini. Mereka doakan souvenir lesi malu malakan patai siapa yang dia nanti coba malam. Kau tip yang kau mau coba, kau tak yang kau mau coba kalong, bah nang nesakmat kuno kacing bare thong jongi kacing pe thong jongi kadai balong be nang balong pen snow hai hagane snem hajar persen kadon kawai kacing yang bare thong nang ong nang itu yo pri kalong bi itu yo Hagane kacing yang merekong kata ke Spanish Championship yang belum merekong udah menjadi baik nautulan lain adalah poin sedek dan cross semua hagane yang merekong armut yang merek way udah dibentam jauh hebat kumta yang merek berswaban poin how lain berbeda Finland, uway, ulai tiap yoway, kenal kuliah sakmat, kumta lakukan no perwasiakan. But, uta, ubah kenal ulah poy sakmat, menkong, Henry lapet,
ulan lepo. Ulan tu lawang sundan yo. Nagari kacing ala kaspot. La sospen yo. Baru tu kapurong batlong ubaca. Mentah hilatap arposan senam kacing merekong jopi nak kuaban burung yang kacimit parame bat yang kacim bako ngamong tangai ki ramba bat kilong kene ya pipi sama kentuk ya kile ki hat bare ki bab habriu apa kila kawi ki chan rupa hakane kesni pamanda jingwa hai kesni ukya pendon buram ya haka chinga petong kat kumulan berbo lima katin kau itu baru belai unyawan terkhu ya ki parabu ublay unay pi kabor ublay unay pi kati coaching kia kati shouting klay lagalong haka makeup ha lagalong haka board berkat jogi nan bakila punya praise him ya kan betul bangiri kita ton way di jata ni nang ya tuai na kapanta jogi bau play jogi unay boy Soitan tu nilai tu, bahkan tak official. Bagi lain orang yang ada di petong, halai, uplai jogi berawan, ban syaya, halor yang ada di penakar ni. Bahkan ai yang kecil benar ni, dalam kecil syaya tu halor yang ada di penakar ni. Ban satu je, bok jadi orang, unbat jadi. Kenapa ini orang ini? Lai, under khu ini lamba dari kakubor, silver jubilee hakane step permenta, naga benda kapurang Yesus. Amen. Mungkin play naga benda jom dari kakubor, ya kakubor play we yo mata program yang baru, ini yo ban program baru hakane step. Telah kerpat mereka bentak di pastor baroh bagi semua bahagian terus maksudnya banot yang diuji jong kaji teman mereka bentak ke silver jubilee celebration bagi kita mahu sampai Islam jong kabalang jong mulai kami masuk yang mana daswa banot yang diuji jadi di pastor di jong ini dan dekat tempat di hari kubur Pastor Arniong dan Pastor Pikir Hujan saya akan audio dulu ke kadak jom kecintuan Pak Pikir tidak lain ini saya akan orang lain Pastor kadak jom kecintuan audio dulu lagu amin. Ukit kubanding kong yang ay ya berapa dia kubanding kong tu nak di kabalang ni yang madake sobat ini contoh ini sok kong yang kabalang ni dong mulai yang yang madake Ubalang ukan rat kakam ladang Lentika dan cai balik mangis kau kuslai oh kisna